Platfform technoleg yw Finalrentals sy'n helpu cwmnïau llogi ceir lleol i fynd yn digidol. Pam sefydlyd y cwmni yn 2019, roedd yn gweithredu mewn 4 gwlad, ond mae bellach wedi tyfu i 32 o wledydd, diolch i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. Mae Finalrentals wedi cael cyngor arbenigol gan Lywodraeth Cymru i ehangu farchnedoedd ar draws y byd. Maen nhw hefyd wedi cael cyfle i arddangos mewn nifer o sioeau masnach rhyngwladol. I think the main benefit of exporting is it opens the world to you. If you look at our top exports, you'll see that we have been able to enter the markets that were not easy to enter. Export really helps you grow on a global scale. And thanks to the support of Welsh government, we have been able to do just that.